apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, sige magamti masabat ka, bakit ising? Kanya na ita nakakarton nga imit, maw? Ay kwa, pressure cooker day tao. Impaw iti anak ka nga aday jay Manila. Ay, kasta. Ay, nasayat at napagangram iti bukal. Wano, pagangram iti bulalaw. Wan nga raw, tapno uray manula ang aminutos kat nalutaon. Wina, makatipid kay tigasol. Ala, agluto kan to nga raw, tapadigwan na man. Tapno makarama na mamit iti maluto iti pressure cooker ako nada. Ay katuan na, siguradaw, padigwan kan daw. Oh, da kayo matgayam na naising. Umunag kayo Ay saanan pilang, dito yakon abay tiri daw yaw. At dala umay ko ibaga. Ha? Anya dahi tanana? Amangan no awan papanam ita. Umay ka man ni ijay balay. Ay katuwa na nana. Apay ka day? At ang amin impaw it ni Joyce idikalman a pressure cooker. Kat jakmat masiguradaw no husto ak iti amok a panagusar. Ha? Umay ka man pa'y ijay balay. Basaam man ya instruction na. Jakmat ngamin mabasa nga uray agan tsukusak. Kentap no maisuro nakmatlaang iti hustaw. Ngamain, naku na ti anak kaw, anak kabutbuteng kanuday jay, no saan amausar iti hustaw. Ay, wan nana. Pudno day ta. Delikadong matlaang ti pressure cooker no saan nga amo nga usaran. Ala, mabit lang nana. Agpanlusak laang. Aday ta, naisuro kon kada kayo nana. Siputan nyo lang dayto agtaytayak Wan basang. Numalpas yung nga idepan to'y apoy, orayan nyo asumardeng ti panagtayak na. Sakbay alukatan nyo, taamangan numapan iti rupayo. Ay, sige pilang, agyaman ak unay basang. Awan anyaman na, nana. Sige tagluto akman iti bulalaw. Padasak man na paglutuan ti impaw iti anak ka. Ay, wala nana. Padigwan kan taw inton makaluto pilang. Anya ngay day taimat yun, nana. Nakamalukong mat. Si daan pilang. Iso da ito'y tiinluto kitay. Ramanan nyo mat Tapno saan kan nga agluto iti si daan yaw. Umdas day takada kayaw. Ay na, agyaman ako na, nana. Awan anyaman na. Ado nga ming tiinluto ka. Jakmat masidaamin. Awan mat kadwak amangan. Oh, sige nana. Umay kunto isubli, day to'y malukong yo, inton malam. Sigay, inakarudan. Tapadigwak mat dabakla. Kanla kay Alfonsaw. Ay na, agyaman ak una iti dayto yung padiguyo si daan. Awan anyaman na. Si kakit di mal. Ay, jak pa na subsubli ti malukong nga nagkarga nyo iti si daan idinaminsan nga aldaw. Ala, saan aparikot dayta? Tinapatag, isublim taw. Saan akaskin ni Ansyang? May sadusinan sa amutan ti malukong ko ije balay da. Ngam di mo't la makarik na. Isu ajak idan padpadigwan. Anya? Isu dalang arudan ti padpadigwak. Makangagak pa iti sao asaan kano anaimas ti sidaan nga padpadigaw. Ay na, masanay na kayo. Sipod pa ikat nagalas ti ugali day dyan nga ansyang. Isu nga ado ti kaaruba asaan anasaya at ti panakilangin da kan kuwana. Gaputakas dyan ti ugali na ko.
gimas di bulalo nga impadigo ni nana ising kanyak idikalman, mare. Adda ngamin ka barbaro a pressure cooker na. Iso nagluto iti bulalo nga. Pinadigwan na ka kunam, mare. Kan adda pressure cooker na kunam. Wen! Nagdakil amallo ko, tinangikargaan na si ka. Big size. Anya? Ne, apay ngay adinak matla padigwan day di abakit. Ha? Apay nga ta. Naimpagkan ka, taka ba alam ti gumatang iti karni? Afford mo ba? Si kakit di man. Alaman nga ron, tagumatang aktumat iti pressure cooker ko. Agluto akmanmat iti bulalo. Ultimo na day di abakit. Ulos ajak padigwan. Anya? Anyati ko na, mare. Imay nakainayaban ni bakit ising anang basa iti instruction no kasano nga usaran ti pressure cooker? Wen ko, mare. Di na kano ngamin mabasa. Amumatan ni bakit ising. Ay nati ko namkit di, talaga asaan na nga amo ti agbasa, uray no napigsapay ti matana. Anya? Nagalas ti ugali day bakit? Kunamla no asino akalaingan, ngem di namat amo ti agbasa. Ha? Uray idanon mo kankwana, total pudnumat. Makagatang aktulaang iti pressure cooker ko ha? Pulos ajak padigwan day bakit ising. Anya? Gumatang ka iti pressure cooker, bakit? Tapno addaman mat pagangrak iti kukod. Umapal ka manin ako na akon. Ay nasa anak nga umapal. Gumatangak tapno adda paglutwak kunakmet. Pulos ajak met padigwan day bakit ising. Ha? Agasam? Pinadigwan na dabaklakin ni Mari Piling. Ngam siya, saan? Ket, gapula iti dayta, agsakit tinakam mo. Ay talaga nasakit tinakam ko. Ngam ayos lang. Tagumatangak met iti paglutwak. Tapulos met ajak ikan iti anyaman nga ilutok. Anya? Ayun ganyam. Naku na ni Mari Pilang, nga inayaban ka no ni bakit ising anang basa iti instruction, no kasano nga usaran yung pressure cooker. Kita man, nakaalas ti ugali na, ngam di na matgayam amo ti agbasa, ti awanan bain na bakal. Anya ka din dagita nga ipagbagamaya. Anya ko matibibiyang mo. Ket amutay mat abaketan ni Nanay Sing. Ti ko namkit di na amo ti agbasa. Malaksid iti kinaimot na dagmal pay. Tangiwat mo man. Amangan mo, damakangagkan ka, kat nakababain. Apay, awan bibiyang ko Ngo uray at damakangag. Total, pudno mat. Dagmal mat at talaga day bakatan. Anya? Kasta timbaganakan ka, mare? Ay nawan, mare. Nalabas at talaga day ako, marita. Nakauy-uyaw. Ay, mas daw ka pa ilang aya. Sigod akas dyan ti ugalinan. Ay, uyawan na amin na makita na. Ngam ti mismo abagina, di na makita. Wan nga rod. Uray na lakat katawaan ni Nana Ising. Gapu iti panangayab na kanyak amang basa iti instruction. No kasano nga usaran jay pressure cooker. Anya? Nakauy-uyaw at talaga. Nakunana kanyak agumatang kanumat iti pressure cooker na, tapno adda kanumat pagangran na. Kat pulos kanu adi namat padigwan ni Nana Ising. Ay, kasta timbagana? Ay, tiawanan bain. Baknang ni Nana Ising anya. Saan nga agbibisin iti anyaman nga ipadigunan o bilang? Isupay Nala Gumatang man nga rod iti pressure cooker na. Tamakita man no amuna nga osaran. Ne, apa yung nakapulos ka? Papanang, bakit? Imbagakan ka agumatangak iti pressure cooker. Saan ka di? Mapanak ijay ili, lakay. Inak gumatang. Anya? No agawi da. Ilabas ko ijay balay ni bakit ising. Tapno makita na. Ken panunutin na asaan laeng nga iso ti makabail agumatang. Aniya? Mala, aglisi ka iti dalan ko. Inakon, lakay. Ay,
Si kamot gayam an siyang. Anya ngay dayta nakakarton nga imot mo. Pressure cooker dayto ay bakit ising. Napanak gimatang ijay ili. Tapno addamot paglutwak iti kukod. Tapno man saan apanunutin ti kaaruba nga isudalaeng ti makabael agumatang. Kabaelak magket. Kan saanen anas ken amapanak iti ayan ti kaarubak. Tapno agsaludsod no kasano nga usaren. Ngamin amukon. Anya, ngamin, saan nakakas iti kaaruba nga awan amuna, malaksid iti kinaimot da, dagmal da maggayam. Anya. Anya, nagturod ka maten anang ibaga iti kasta ka ni Nana Ising. Nagawan a respetom iti nataengan. Ayawan bibiyang ko, amumatan kanya. Nataengan man wano saan, basta nasakit tinakam ko, jak palabsan. Tanya ko matibasol di tao kan ka. Awan mat. Nasakit la tinakam mo, tadi nakapinadpadiguan. Basol mo day ta. Ngamin, naalas ti ugalim. Saan nanaskan nga ibagak? Ngamin, ammum di tabagim. Sa ita, napan kagat gimatangan iti pressure cooker. Tapno lang maipakitam nga da kwartam. Ay naan siyang Saan anasayat day tangar aramidam, Dinakman bibiyangan si Kadino. Nuni bakit ising ti husto para kan ka? Sige, alaam amin akaus mo, taagdem na kayon, salbag ka. Isukit din ti kanunungam, tabakit abalo. Total, kat balo mat, agden na kayon, kunak tumat. Nagbastos meten, di pa nagngiwat na dadyang ansyang. Awan na talaga ti respeto na itinataengan. Wen nga rod, amin meten ang mapanunot na kat isawang na. Di na pampanunutan ang makapasair itirik na. Ay na, di lagbain ka ni Nana Ising. Amo na ayamat ti agbain dayjay. Saan? Ay sabagay. Ala Kita man no amo na nga usaran ti ginatang na pressure cooker. No saan atiropa na ti ma-pressure, kapo iti pride na. Wen nga rod, mare. Urayan taman no anyamat ti ipadiguna kada tayo. Aday ta, naluto mat siguro ti ang angrek abukal. Ay na, excited akmat nga agsida iti naluto iti pressure cooker. Sa anak anagura iti manong nga oras. Ay, lukatakon. Niko! Nagputotan din o! Ayan mo! Umay ka man! Darasam! Tirupak matan tinagparsyakan amin tinlutok. Anay ko! Nagsakit! Jak amuno niya ti ibagakkan ka. Nasubraam tilaing mo. Hanggang saan mo matgaya mapinagkurri day ta utak mo. Gapo iti panangusar mo iti pressure cooker. Anya ngay, di rupa mo, tina-pressure cooker ita. Lagay. Jak amo nagsubli pa iti sigod a rupa. Nagasam day tatanaw kisan pa inay. Unak man no nalaing ka. Unak man no amom nga usarang. Ngamin, imbagam nga amom. Nga uresan kamit nga agdamag. Wala kay. Binasak mati instruction sakbay nga inusar ko. Binasa ma? Hanggang naawatam nga raw. Tanong naawatam ko ma. Saan ko makasta tinapasamakin ka? Day, tati maghanap ti agpakalay nga kasken ka. Na-pride ka nga main. Imbisa masyanakin ka. Saan? Kapoy tinaalas nga ugalim. Kasta unay ti pananguyaw mo kaninana ising. Ibagampay adagmal. Asino itati dagmal kada kayo, Ala, gusto ko man lakay. Naut-ut lang nga rudan da ito'y rupak. Ungat ka, pay lang nga ungat mat. Hustong! Anya? Naparsyakan ti rupa ni Mari Ansyang ko na Mari? Wen mare, isumat ti pag-istoryaan da iti tersena ni Manang Julie di Kalman. Kasta aya. Anya nga ti makagapo? Ti kabarbaro a pressure cooker na nga ta? Wen kano, linukatan na kano ngamin nga uray agtaytayak pay laeng.
Ay, sana nagkuri ati kinalaing na ako na. Asino nga ita ti dagmal. Tunggalagsa ibaga na adagmal ni Nana Ising. Ay na, maestrisak Jones. Ay na, mapanta nga tapasyaran ni Jebalayda, mare. Ha? Wan, mare, takitaan taman noan niya tilangana? Wala. Mapantay nun bigat. Tapag sasawak man ti awanan ba'y na babae. Ay, makapailag. Ay na, tiro pa na lang arudan ti na pressure cooker. Nagdangamo ngamin. Day, da kayo magayam ti masabat kaw pilang. Bakla, papananyaw. Ay na, in kami man, ijabalaydaan siyang, Nana. Pasyaran mi. Ay katuan ay mabit man laang. Salud-sudak laang. Nupod no tay nadamag kaw, anaukisan ka no tirupa na, gapo iti pressure cooker. Ay, pudno. Iso, pasyaran mi, Jabalayda. Ay, kasimot no kasta. Naut-ut aday chay. Ang gusto at pag nakman na. Tapno maikat na ti ugali na nga agpakpakalaing launay. Ipagarup na at ibagi na ti kalaingan iti amin abanag. Uray pay no kasta. Di yulat tay bagbagakan kwa na ti kasta. Bayan niyaw nga isaw ti makaamirais. Ay na, agyang manak ta imay kayo kukumare. Ayun. Imay kami, ngamsanda ka sa rungkaran. No di kat imay kami, tapag sasawanda ka. Ha? Awan mo ti dakes na, no agsaludsud ka. No kasano ti panangusar iti pressure cooker. Imay ka kumay, di balay damari pilang, ta insuro da ka. Ha? Tirigan na ngamin kan ka. Ay na, naglaing ka unay. Anya nga ita? Tirupam lang aro tina-pressure. Tapno amo mari anya. Tita o ama nagsaludsod, nalaing. Ngem tita o nga saan nga agsalsaludsod, uray di na amo. Iso tay kunada nga agin lalaing. Maawatam. Wan nga rod mare. No jakto mo ngamin kayat ti paisuro. Naamiris ko abasol ko. Binasak mo ti instruction na. Ngamjak na awatan. Ay na, husto laeng, tanapanunot mo dayta. Ay, una yan tilang ha, mare. Nagalas. Ura ipa-photo lab mo, sana pumintas. Kakaasikan. Maghanap ti agin lalaing dayta. Na pressure cooker laket nga rod tarupam. Ay nawaw! Di pa nagsaludsod kat saan ang nakababain. Ti nakababain kat ti ugali nga agpakalaing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.